¿Sabía usted que hace 33 años, cuando Galicia se promocionó ante el mundo con el primer gran Xacobeo organizado por la Xunta, surgió la idea de unir Ourense y Lugo por autovía? ¿Sabía que aquel año 1993 vino a tocar a Galicia Bruce Springsteen, pero desde entonces la conexión entre Lugo y Ourense sigue teniendo prácticamente la misma canción? Y por otra parte, ¿cómo ha recibido usted el inicio del Entroido 2026? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2526 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana y del mundo de la mano de nuestros contertulios. Pero antes, como siempre, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: Autovía Ourense-Lugo, 70 kilómetros en un cajón 33 años después. Solo un tramo de 9 kilómetros entre Vilamarín y Carballedo vio la luz desde 1993, año inicial de un proyecto que el gobierno baraja convertir en un corredor, mientras la Nacional 540 es puro bache. El diario también refleja la primera muerte del año en las vías ourensanas, nuevamente un atropello, esta vez en Sandiás. El conductor del vehículo asegura que el peatón de 43 años se le echó encima. El periódico recoge el seguimiento de las protestas por parte de los tractoristas en el acceso al polígono de San Cibrao por la OU 538 y lleva, cómo no, el domingo fareleiro a su fotografía de portada bajo el titular «Xinzo inaugura su entroido a lo grande». Para analizar estos asuntos contamos hoy con xornalista e colaborador de la región, Lalo Pavón. Benvido, Lalo. Buen día. También contamos con uno de nuestros analistas habituales, Rafael García Losada. Benvido, Rafa. Hola, buenos días. Y por último contamos con otro de nuestros analistas de cabecera, Abel Fraga. Benvido, Abel. Buenos días, Jaime. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día, Ourense y Lugo, tan cerca geográficamente y a la vez tan lejos en cuanto a infraestructuras y comunicaciones. La pésima conexión entre las provincias del interior refleja bien a las claras la diferencia con la conexión entre las provincias atlánticas. 70 kilómetros en el cajón lleva el proyecto entre la autovía entre Ourense y Lugo, que data de 1993. Desde entonces, solo un tramo de apenas 9 kilómetros entre los municipios de Vilamarín y Carballedo se ha convertido en realidad. La última respuesta oficial por parte del Gobierno ha disparado las alarmas, ya que el Ejecutivo baraja ahora rebajar la categoría del proyecto y convertirlo en un corredor, mientras los usuarios circulan por una Nacional 540 atestada de baches. La conexión ferroviaria tampoco es para echar cohetes, ya que seguirá en obras al menos hasta 2027 y dejará el trayecto final en unos 80 minutos. Así están las cosas. Ourense-Lugo, tan cerca y tan lejos, Lalo. Pois si, non vai a cambiar a situación porque, como comentas, a 54 leva 33 anos dormindo nos papeles, agás o tramiño ese que vai do final de Cea, ainda xa en territorio de Vilamarín, hasta a Barrela, máis menos, que é como unha cousa perdida na nada. De feito, hai xente que non se entera nin que existe, porque a xente de Ourense cidade non é operativo ese tramo, porque hai que ir ao
por a Nacional 525 ou por a A53 hasta Carballiño e despois meterse hacia dirección Lugo, co cual, bueno, non é operativo. E entón coñecen só a xente que viaxe desde o Ribeiro ou desde Carballiño. O sea que eso non sirve casi absolutamente para nada. E despois volvemos ao tal. Engádese a eso que a N540 é unha carreira de obstáculos. Eu creo que os talleres deberían gratificar a todos os ministros e ministras de fomento que levan pasado por aí neses últimos 30 anos, porque son os beneficiarios netos como profesionais. Despois, como automobilistas, sufren como os outros, pero son os beneficiarios netos do estado desa estrada. No ano 2018 aplicouse unha partida considerable para renovar o firme, que iba a ser total, e non o foi, pero é certo que lle lavaron a cara a estrada. Desde entonces non se lle volveu a tocar e agora volve a ter, pois eu que sei, como 200 baches cada 100 metros ou algo así. E a alternativa que en algún momento foi esperanza para os ourensáns da cidade, non tanto para os demais, era o corredor de Lugo-Monforte, que sale desde Nadela e agora termina en Monforte, pero a experiencia di que non resolveu casi nada, porque eses famosos corredores, que é o que se di agora que se vai facer, que hai que velo, que se di agora que se vai facer como alternativa ao 540, resulta que son unha factoría de accidentes con moitos graves e unha siniestralidade letal considerable. Eso levou a que desde a súa posta en marcha se foran engadindo medidas de seguridade. Os corredores, por a xente que non o sepa, son estradas normais con doble carril nos tramos de subida. No caso de Lugo-Monforte, pois eso, deu nunha altísima siniestralidade, entón foronse engadindo obstáculos no medio, medidas de coerción para rebaixar a velocidade porque é certo que se circulaba a altas velocidades. Se pode ir. Sí, pero circulábase a máis, moita xente circulaba a máis desa velocidade. E iso tiña como resultado a alta siniestralidade. Ese tramo ten tamén despois na zona de Sarria un tramiño, un trozo de autovía que tamén é unha cousa así... Bueno, pero está seguido, Lo coges bien. Yo fui hace... No, sí, está seguido, pero nin empeza en ningún sitio, nin termina en ningún sitio. É unha cousa así... Sí, no medio, sí. No medio de nada, de casi nada. Bueno, en resumen, mal o corredor, porque de Ourense a Lugo hai agora, desde que a N540 está tan abandonada, hai xente que utiliza a opción de ir por Monforte a Lugo, ¿no? Pero ahora... Buenísima, Sí, Lo fui hace un mes, insisto, o firme, y de maravilla, Sí, pero adianto de tempo nada. No, y son más kilómetros. Claro. Pero se va muy bien, Sí, claro. Pero... Aunque no sabía eso que estás diciendo de la alta siniestralidad, la verdad que non lo sabía. Eso non é unha solución po que demandan os tempos de hoxe, e é o que se quere poñer na insufrible estrada por Chantada e Taboada. Rafa. Bueno, despois da gran específica e magnífica exposición que nos acaba de facer sobre o corredor de Lugo-Monforte, danos que pensar non que si a proposta que van facer de Ourense-Lugo vai ser similar, bueno, evidentemente non nos vai. Só un paréntesis. Ese coñecemento máis ou menos tal é de sufrir ambas as dúas e outras moitas. Eu iba a comentar, eu estudiei a carreira en Lugo
bueno, fai pouco que fun a Lugo e dixen, hostia, isto sigue como cando estudiaba eu, non? E que ten razón, non? Cos talleres. Porque eu recordo cando estudiaba que íbamos nunha línea de autobuses que nos levaba e nadie, pero nadie no había tenido un accidente en esa carretera. Todo el mundo con el que hablabas había tenido un accidente, mayor o menor consideración, pero todos. Recordo cando íbamos en inverno, non? Que en verano poñían todos nas curvas os petriles, empezaba o inverno, en as primeiras chuvias, cando volvías para Lugo, estaban todos tirados, xa se habían empotrado todos, era constante os accidentes, e agora cando volvín, home, alguna desas curvas que eran tremendas sí que se mediatizou, non? Se arreglou un pouco, pero de todas formas a estrada sigue estando fatal. E a circunvalación de Chantada e Taboada. Sí, ese trocillo, hai os trocillos, esos 9 kilómetros de Villamarín, pero vamos, do resto é insufrible, é unha carretera aquí que está como cando estudiaba eu fai 40 anos, non? E aparte que é unha carretera que ten moito tráfico e o abandono que ten a provincia de Ourense con respecto de Lugo non só vai na carretera, porque os trenes igual, cando estudiabas, siga vendo as mesmas líneas, a mesma vía, os mesmos trenes, os mesmos vagóns, o mellor ahora teñen un asiento máis cómodo, pero a velocidade de chegar é a mesma. E cando neva en Lugo, acabou o tren. Quero dicir que as comunicacións con Lugo están moi mal. E iso que leve 33 anos paralizada, que é unha arteria fundamental conectarnos con Lugo. Eu penso que é fundamental esa conexión, porque despois Lugo conectado coa parte de arriba con Coruña tal, se ten autovías con Santiago, bueno, está ben, pero nós, que teóricamente é unha das entradas a Galicia, deberíamos de promocionar moito máis esa autovía. Eu penso que é unha infraestructura super necesaria para o desenrolo das dúas provincias. Son as únicas capitales de provincias, se non me engaño, que non están comunicadas por autovía. Bueno, está moi ben explicado todo. Yo fui hace muchos años porque fuera a probar por el Lugo y fuera en coche, y después fui también ahora un par de años por esa que iba a estudiar, y criminal. Eso era una cosa horrorosa, horrible. Pero sin embargo fui hace un mes o mes y medio por esta que me recomendó un amigo, justo antes de Monforte te metes a la derecha, vas a dar a no sé dónde, Sarria, y fui bastante bien. Lo que está claro es que nos tienen marginados, como en tantas otras cosas, nos tienen marginados. El kilómetro, los kilómetros de hace más kilómetros, claro, por aquí, pero van mejor que yendo por aquella criminalidad. Porque desgraciadamente no tenemos sus 70 kilómetros de autovía, que era rapidísimo. Y que nos tienen marginados, como nos tienen marginados, por ejemplo, en Valdeorras, el famoso circunvalación del barco, que eso lleva, yo no sé cuántos años lleva, además que empezaron obras y movimiento de tierras, que dice el otro, y ahí está parada. La circunvalación norte de Ourense, que llevará 30 años en presupuesto del Estado, siempre una pequeña partida tal, no se hace, es decir, nos tienen abandonados. ¿Cuál es la solución? Como hicieron los agricultores y ganaderos de cortar carreteras y hacer unas manifestaciones tal. Pienso que tampoco sería solución, porque no nos iban a hacer ni caso. No, hombre, entonces no sé qué solución se le puede dar a esta marginación. Hombre, si os políticos que elegimos para que nos representen cumprirán co seu papel con respecto á provincia que os elixe, e non con respecto ás directrices do que manda o partido correspondente. Pero eso non lo hace nadie, Lalo. Eso es un sueño. Bueno, teóricamente eso sabes que no. Xa sei. Claro. No, claro, o problema... Porque el que te pone te dice lo que tienes que hacer. O problema meu é que xa teño bastante edad para creer cousas en os Reyes Magos. Non creo, xa hai tempo que deixei de creer, pero a solución era esa, que é a máis fácil. Pues tú comprendes que é lógico que un señor que va en unha lista, que en esa lista, en todos los partidos, lo puso alguien. No, si ya sé que en todos los partidos. No. Lo puso alguien, ¿no? Entonces, si ese alguien al que te va y te dice no sé qué, siempre que no sea una burrada, evidentemente, tienes que tragar. O sabes que a los 3 años... Pero ao que elixen, a quen vai representando? A la provincia de Ourense, por ejemplo.
Claro, que sí, pues estoy ben contigo. representados estamos. Pero estamos así. Y en Castilla y León pasa lo mismo. Sí, sí. Claro, No, Andalucía. Sí, bueno, pasará a todos. Sí, pero non é igual en todos os sitios. No. En donde? Andalucía, Sí. como tú dices, estrenou o AVE en 1992. 92, sí. Felipe Guerra. Nos estrenamos en 2020. No, bueno, eso ya. O sea que, claro, Sí. todos fan o que dicen os seus partidos, pero... Pero lo de Andalucía fue por Felipe González, lo sabes, hombre, claro. Bien, Tiró para su tierra. bien, pero nós tuvemos aquí un presidente tuvemos un presidente de goberno e de pouco E non valeu. non tirou moito, non? Para dirixir, para superar as dificultades que tiñamos e o atraso que levábamos, non serviu de nada. Así é que eu creo que se os diputados, eu non digo que vayan permanentemente contra o seu partido, pero, hombre, exercer nun momento o paisanaxe por xusticia, non por darnos beneficios, non por darnos ventaxa, sino por exixir igualdad. Hombre, que proxectos clave para esta provincia, como son a A54, a A76, a circunvalación do Barco, que sufre un tráfico de camións, de tráfico pesado, todos os días, que é infame, que teñan que estar polo centro da capitalidade do Barco. Eso é insoportable. Bueno, pois é xusticia histórica. Sí, señor. No caso de as comunicacións con Ourense e Lugo, é que elas son as que nos manteñen apartados de Ourense e Lugo, cando somos unha provincia, dúas provincias nas que existe unha irmandade total. Sí. Como apuntabas tú tamén, de Lugo hacia arriba, ou Rafa era, de Lugo hacia arriba, hacia a costa, a Mariña e por aí, bueno, hai outro tipo de comunicacións moito millores que temos nós, pero o sur de Lugo, que existe unha irmandade total. Monforte, de Monforte, de Taboada hacia acá, a xente traballa con Ourense. Tradicionalmente, sí. Os veciños veñen ao comercio a Ourense. Claro. Moitos veñen a estudiar a Ourense. O sea, é unha irmandade total. Ahora, que a Ribeira Sacra, a promoción dun lado e do outro das dúas provincias, o sea, únenos, todo nos une, menos o aparato oficial, que nos separa. Pero que nos separa non porque nos queira separar, sino por ignorancia nos servicios básicos que necesitan as dúas provincias. O mellor isto que estaba falando Lalo este ano, que ademais tanto Ourense como Lugo xogámonos a posibilidade de convertirnos en patrimonio da humanidade, a Ribeira Sacra podería ser tamén un argumento importante de peso para reivindicar esa comunión que existe na xente, pero non nas infraestructuras, Rafa. Efectivamente, o que pasa é que, como dice Lalo, é moito a función política. Os habitantes non protestamos moito, as asociacións tampouco dan moito, os políticos, non só os do Congreso, senón os políticos municipais deses concellos, que tampouco dan un paso adiante para reivindicar todos ese que reivindican a Ribeira Sacra. Porque o sistema de funcionamento é o que decía Abel. Claro, pero bueno, eu entendo que o mellor nos políticos que están no Congreso tal, que eu sería partidario de que se elixeran como no Senado. Eu te elixo a ti porque tú dices tal, e despois se cambias de opinión, o problema é que os que te votaron a ti votabanche porque... Pero vai tamén bajo a sigla dun partido como va en el Senado. Pero non é o mismo, pero bueno, eso é outra historia que non é o motivo deste debate, non? Pero penso que os políticos locais son os que tiñan que dar ese paso, non digo azuzar a población, pero si crear certa inquedanza na xente e dar o paso de protesta, de unión, de pedir eso, porque aparte que temos a paradoja de que non fan as infraestructuras, pero cando salen os presupostos do ano 2026 volverán a meter 200 millóns, dos cuales 150 son os que non se fixeron este ano, co cual a Ourense o único que se invertiu foi dos 200 millóns
a cuarta parte, porque o resto queda pendiente, non se ejecuta. Ou menos. Claro, ou menos. Non se ejecuta e o ano seguinte volve a estar o mismo e levamos 33 anos metidos no presuposto con eso, co do barco, coa circunvalación, co dos tren, que non se están ejecutando e teóricamente no papel a Ourense canlle 400 millóns, pero bueno, para 300 non se van a ejecutar e o ano que ven outra vez. En cambio, as outras provincias danlle o diñeiro que lle teñen que dar, ejecutan os proxectos, entón evolucionan moito máis rápido que nós, que somos os máis atrasados, porque tamén somos os máis desfavorecidos. En cambio, aquí seguimos. Eu penso que é un problema que os políticos teñen que tomar conciencia, pero de unha vez, e dar un pasiño, non digo que den unha patada no ceo, porque o mellor é complicado, pero dar un pasiño, empezar a dar algún pasiño aquí, en Madrid, ir levantando un pouquiño a voz para que se nos escoite. A ver... No, que estoy de acuerdo, pero... Lo ves complicado. Moi complicado. É moi complicado porque, bueno, salvo que nos venga mañana o un ministro que tuvimos omnipresente o omnipotente como era Pepe Blanco, que mandaba tanto o máis que Zapatero, en su momento, e tamén iba a hacer, e al final, home, algo hizo. Foi o que máis fixo. Sí, tal vez sí, pero tampouco lo que él decía que iba a hacer, e depois estuvo Ana Pastor, de presidente Mariano Rajoy. Ana Pastor non é gallega, pero como se lo fuera, porque lleva aquí desde los, no sé, 22 o 23 sí, que o é, sí. Cuando acabó la carrera vino de médica, ahí donde ahí al lado de la Cañiza. Bueno, non me sale ahora el nombre. O sea que es gallega tamén, e non tiran. El por qué non tiran, e por qué va el dinero para outro lado, e por qué non ejecutan, pues habría que preguntárselo en el caso concreto a Mariano Rajoy. Decirle, Mariano, ¿cómo es posible un hombre como tú, presidente de la Diputación, que fue presidente de la Diputación, concejal de Pontevedra, vicepresidente de la Xunta, diputado autonómico, en fin, la cantidad de cosas, cómo es capaz que no hiciera más? Pero es que a lo largo de la historia... Acordarlo del plan, por ejemplo, en Orense, aquellos 5.000 millones del plan Urban, que fue cuando cambió el casco. Bueno, empezó el casco histórico a ser otra cosa, aunque hoy no está como debería estar, pero fue un golpe importante, siendo el ministro de Cultura, y empezó también, que bueno, eso no fue a nada. Tenemos un museo arqueológico. Un museo arqueológico. Que sí. Es otro, es increíble, que lleva, ¿cuánto? 24 años, llevará. Desde que eu fixen a primeira comunión. Sí, tiña o pelo, acórdame que me peinaba e botaba gomina e tal. En fin, moi difícil, Xaime, moi difícil. Mira, es que a lo largo de la historia de España hubo los políticos galegos a lo largo da historia, eu non sei por qué inhibíanse moito de nós. Entendes? Ao contrario que facían os políticos de outras regións, agora comunidades. Entendes? E que tiraban para ali. Os nosos, cando chegan, parece que non vai a ser que digan que favorecemos. Como que o digan? Claro, que digan o que queiran. Claro. Nosotros non o fan, pois fai o ti tamén. Sí. Pero, bueno, que é así. Claro. Decíalle Guerra a Felipe tiña algunha reticencia a facer o AVE pasando por encima de todos, ¿no? Tal. Guerra decíalle, si non o facemos nós, non o vai a facer nadie. Sí, señor. E esa é a pura verdade. Pero apuntabas o feito da posible, eu creo que desexable, debería estar xa casi na mao, declaración da Ribeira Sacra como patrimonio da UNESCO. Eu xa empezo a ter dúbidas de que eso nos interese, tal como funciona isto. É un contrasentido e é un dislate que me permito dicir aquí e que pido disculpas xa anticipadas, pero tal como é a resposta das administracións autonómica e estatal hacia a zona máis deprimida das dúas provincias de Ourense e Lugo, das que estamos falando fundamentalmente, que esa declaración o que vai facer é provocar un impacto no turismo brutal nas dúas provincias, no sur das dúas provincias. E aí non temos infraestructuras para soportar ese impacto agora mesmo. O sea, non hai infraestructuras para soportar ese impacto. Termalismo en Ourense. Poñédevos que estamos vendendo termalismo, tal, que ca declaración
da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade non só se vai beneficiar a Ribeira Sacra, vai se beneficiar un entorno moi amplo. Que se dispare a xente buscando termalismo en Ourense. Un entorno que empeza no Pereiro. Bueno, tamén. Cola de 6 horas para entrar a las termas. Pero, claro, pero non hai. Na cidade de Ourense non hai nada. Absolutamente nada. E é un fiasco. Bueno, algo hai. Na cidade. Sabes que é o Tariz. De termalismo. Eso é o termalismo. Bueno, hombre, eso son unas pozas estamos vendendo un todo. Que van moi ben, ¿eh? Yo fui socio de... Leamos BAT, Montecatini, bueno, claro, vale. Ou Cataluña, que está todo inventado. Isto todo está inventado. Ou Chaves. Ou Portugal, exactamente, ou Portugal. Pirago e todo eso. Non temos. E a xente que veña dirá, isto é un fiasco. E volvese contra nós. Entonces, si os que estamos aquí non somos conscientes non somos, porque non hai nada previsto, como era cando iba a vir o AVE, en Zamora había unha comisión desde anos antes creada para a chegada do AVE, o que iba a supoñer a chegada do AVE, e facer os deberes propios, non os que veñen de fora, os propios. Aquí non se fixo, nin hai aínda absolutamente nada, veu o AVE e non sabemos para que veu, para correr xente. Bueno, notarse nota la... Para levar e traer xente. Hai que reconocer. É para levala. É para levala. Sí, bueno, pero se notó, É para levala para fora. Claro, notas o tráfico. Se notó. No, e se notó en la ciudad, se notó, Mira que yo todos los días ando en la ciudad... Pero tú notas unha mellora económica no PIB de Ourense? Home, en la hostelería se notó, Eu non o percibo. Se vai, non o percibo. Eu vexo xente comprando, de fora. Pero hai xente de Ourense que vai comprar a fora, porque ten a mesma facilidade que teñen os de fora para vir aquí. É verdad. O sea que, eso non é o que necesitamos. O que necesitamos é reteñer, atraer e reteñer. E que se vayan contentos. Nós non temos nin temos esa preocupación, parece, no, a mellor hai alguén que a ten, pero parece que non. Entonces, a declaración da Ribeira Sacra como patrimonio da UNESCO, de éxito morres enseguida. De éxito morres. Tamén. Temos que ter moitísimo cuidado. Pouco vale pelexar por isto, se despois non hai nada. Se despois non somos capaces de xestionalo ben. No do tren non fomos. O sea que xa é un dato. Bueno, antes de cerrar el programa, porque nos queda poco tiempo, quería que hicierais un breve comentario, porque no tenemos mucho tiempo, sobre el arranque del Entroido. ¿Qué percepción tiene, Rafa? ¿Cómo te estás sintiendo con el arranque del Entroido? Bueno, a min é unha festa que a min sempre me motivou, non? A min, a todos os amigos, facíamos comparsas, andábamos todos os días, incluso había noites que empezábamos cun disfraz, e como un dos colegas tiña un almacén de disfraces, cambiábamos, volvíamos, entonces estábamos cambiando cada 2 horas e media, 2 horas de disfraces, todos, bueno, que montábamos moita troula. A min é algo que me gusta moito. Claro, falase moito do alcalde, a min non me parece mal que se promocione o Entroido. A fórmula que ten, bueno, cada un ten a fórmula que ten, non me vou meter neso. Eu penso que o Entroido na provincia é moi importante, que debe de ser unha das provincias con máis interés turístico por parte do Entroido, porque temos por todas as esquinas, todos os povos teñen unha singularidade, incluso hoxe falaba o periódico, onte non sei cando lín, dos novos que aparecían novas históricas, novas máscaras históricas. 50 e pico, 60, se non me equivoco. Claro, quero dicir que vir ao Entroido Ourense e facer un recorrido é imposible nun Entroido coñecer, inda que veñas, só para ver o máis típico é imposible. Podes ver 3, 4 concellos, 4 pueblos singulares, pero tens que volver, e iso, así como o tren, non fixemos nada, con o Entroido vamos evolucionando, penso que ven. A ver, pues no, se acaba el tiempo. Va a ser un éxito arrollador, como lo viene siendo desde hace muchísimos años. Yo fui entroideiro, aunque yo en mi familia, la mayor entroidera era mi madre, que ahora tiene 96 años, y era una gran
una gran disfrutona del carnaval, tenía además varias pandillas, en una de ellas estaba la reciente, y le mando el pésame desde aquí a la familia, la recientemente fallecida Celsa Porto y su hermana Mari Carmen, que eran también unas marchosas totales, y yo también fui algo, pero ahora el que lo heredó lo de la abuela fue mi hijo pequeño, que aunque vive en Vigo, ahora ya me dijo estos 3 fines de semana seguidos viene para mezclarse, va a Xinzo, va a Berín, Ourense, y entonces es un éxito arrollador, y cuidado todos los que andáis por las carreteras, cuidado con el trinque, dejar la bebida y cogerlo, creo que hay autobuses especiales, y a disfrutar. Lalo, si tuviéramos a capacidad nas infraestructuras, na xestión, na política que temos co Entroido, seríamos a bomba. Pois seríamos a bomba, sí, evidentemente. Cada pobo é o que queren as súas xentes, non hai máis. O sea, pensar que outros nos van a resolver os problemas nosos, eso é unha engañifa que nos ten embobados durante décadas e pode ser durante séculos. Entroido é un sector que fixo os deberes. Ten unha oferta e está en alza, estáse ademais diverso, e por qué? Pois porque é unha festa espontánea e con moi pouco faise moito. E entón vai ao marxen do que digan ou pensen as autoridades. Como é unha festa de natural de transgresora, vai ao marxen do que pensen ou digan os estamentos oficiales. E funciona. Pois igual teríamos que tomar esa filosofía para outras cousas. Pois con este pensamento de Lalo Pavón despedímonos hoxe en Portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia, en Galicia, en España e no mundo, na web de La Región, laregion.es. Agárdolles aquí, mañán, ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.